Ja mislim da je pitanje Srpske pravoslavne crkve, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija koje su na teritoriji Crne Gore riješeno Zakonom o slobodi vjeroispovesti. I neposredno poslije toga prvi zadatak koji je dobio bivši ministar pravde bio je rešavanje pitanja temeljnog ugovora. Na isti način kako je to urađeno sa ostalim tradicionalnim vjerskim zajednicama, poštujući Ustav i zakon. I to je tako krenulo. Znate, kad vi prepuštite zadatak jednom stručnjaku, vi vjerujete da je to urađeno po onim standardima i mjerilima koje su prvo ustavna i zakonska kategorija Crne Gore, a onda poštovanje zakona o slobodi vjeroispovijesti i elemenata ugovora koji su potpisani sa Svetom stolicom, islamskom zajednicom i jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori. Taj proces je, nažalost, stalno bio pod lupom javnosti. Kao da crkva nije zaštićena i bit će dodatno zaštićena temeljni ugovor. Temeljni ugovor samo daje još jedan dodatni element neke zaštite i formiranja, pošteno rečeno, te komisije koja treba da brine o realizaciji svih pitanja koje se tiču jedne religijske zajednice, u ovom slučaju naše mitropolije i 3 eparhije. To je toliko dramatizovano, bez ikakve potrebe, i u Srbiji i u Crnoj Gori. I to je postala tema koja kao predstavlja neku tabu temu, a vjerujte, sve elementi koji smo mi uradili i dostavili u zadnjoj verziji Patrijarša i odnose se na to da je potpuno usaglašeno sa Ustavom, sa zakonom, da je vođena dobra praksa onih prethodnih potpisanih ugovora i naravno da smo željeli da ispoštujemo ono što je najvažnije, da ne ugrožavamo tim temeljnim ugovorom druge vjerske zajednice. To su ta 4 opredeljenja koja su ispoštovana